Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa, muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Twongeye kugaruka, twongeye kubasuhuza mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramu muherere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi. Ndongeye ndababwira ati habari za asubuhi, habari za masiku, ndugu zetu tuko pamoja kabisa. Abataramu muherere Congo Brazzaville, EDC ndetse Tanzania. Ndongeye ndababwira ati bikwaye mumeze mute kabisa. Turi mu rukerera rwa tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nyamuna, aho ngarukanye amakuru akomeye cyane. Turahera ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ijambo rikomeye cyane. Turaza kurebera hamwe ese ibyavuzwe muri iri jambo koko biraza kuba ukuri cyangwa nibiribuze kuba ukuri. Turaza kunyaruka cyane, aho turaza kunyarukira muri Sud Kivu ku kibuga cy'imirwano kureba uko byifashe. Muraza kunyemerera tunyarukire muri Minembwe, muri axe bijambo. Rwose hakomeje kumvikana ngo imyigaragambyo y'abanyamurenge nyamuna, ngo aho bari kwamagana Pluto izi nyeshyamba za AFC M23 kubikorwa zikomeje gukorera muri Sud Kivu. Ese wowe urabona AFC M23 kuva yakwigarura ibice bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa RDC, urabona iyi AFC M23 ikunzwe n'abaturage cyangwa nikunzwe n'abaturage? Ngo ijambo nguhaye ikaze nyamuna, zamura subscribe yawe, usharinge, ukomanting. Ni David mwenye kitu tumena umuceri nyamuna, twimatatura dukubitira ikinyoma ahagaragara, dukura ivumbi ku makuru rwose y'ukuri abakomeje kugenda atambuka muri aka karere k'ibiyaga bigari. Agenda tudaciye mu mujyi wa Goma, ngo umujyi ukomeje kuba rwose umujyi w'ibyago bikomeye cyane ku baturage bawutuye, umujyi ukomeje kuba ubwicanyi bukomeye cyane ku ruhande rwa AFC M23, aho stade unité ikomeje kuberamo ibyago bikomeye cyane, aho iyi stade iherereye mu mujyi wa Goma ikomeje kuberamo amabanga akomeye cyane y'ubwicanyi bwa AFC M23. Nguhaye ikaze nyamuna, nguhaye ikaze, injira uzamura subscribe yawe. Ni David mwenye kitu kabisa muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus. Niba wamaze kuhagera rwose nguhaye ikaze, turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Ariko hagati aho reka mbanze nshimire abataramu muherere mu gihugu cy'u Burundi nyamuna, ku bufatanye n'urukundo mukomeje kutwereka, kandi mbonereho n'umwanya wo gushimira igisirikare cya guverinoma y'u Burundi nyamuna. Respect kabisa, coup de chapeau, mbabwira ati courage, kandi urwanira ukuri aratsinda nyamuna. Iki gisirikare gikomeje kugaragaza ingufu zikomeye cyane ahazwi nka Uvira. Coup de chapeau kabisa, ndaje tugende tubyinjamo gatanu ku kandi kabisa, aho turi buzi kunyarukira ku magambo akomeje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariyo magambo akomeye cyane, aho uyu mugabo uyoboye iki gihugu cy'u Burundi akwiye kuzitwa intwari ya Afrika bitewe n'ibyo atangaza, nubwo ibyo ari kugenda atangaza bitewe n'inyungu umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'inyungu bafite muri iyi ntambara y'uburasirazuba bwa RDC batabyitayeho. Turagenda tubigarukaho gatanu ku kandi kabisa. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, usharinge, ukomanting. Abatara mu muherere mu gihugu cy'u Rwanda byimazeyo mu mujyi wa Kigali twabasuye kabisa, twabasuye turi kumwe natwe. Abatara mu muherere mu gihugu cya Uganda murabizi ko twabasuye mu minsi yatambutse mu nkambi na Kivale, mu nkambi ya Changwani kabisa. Murabizi ko izo nkambi twagiye tubasura, ahantu hose ari umukongomani twagerageje kugenda tuhagera, kandi nibujumbura nivuba tukahagera kabisa. Muri izo nkambi zigiye zitandukanye tuzagenda tubageraho kabisa. Kabisa ni David mwenye kitu kabisa, umugabo ukunda kugenda arebera hamwe amakuru y'ubwino bw'isa, amakuru atatu y'amakuru acukumbuye ibikomeje kugenda abitangazwa. Atwihuse cyane rero. Sasa niba wamaje kuzamura subscribe yawe, reka duhere ku makuru akomeye cyane.
Reka duhere ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, na undi ni Generali Evariste Ndayishimiye, ipeti atatoraguye kandi umugabo ugaragaza ukuri kw'ibikomeje kugenda bigaragara muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ati rwose biragaragara ndetse birasa nkaho intambara ya Kongo igiye kwimuka ikaba intambara y'akarere k'ibiyaga bigari. Aya ni amagambo yatangajwe n'uyu mugabo Generali Evariste Ndayishimiye. Ati ibyo mwashatse ko intambara iba iy'akarere mureke tuyigire iy'akarere. Yeruye bitewe n'akababaro gakomeye cyane mu nama yabereye Uganda. Ibi bintu yarabigaragaje ko intambara ishobora kuba igiye kuba iy'akarere, nyamara uwitwa Museveni agaragaza uburyarya bukomeye cyane. Abaperezida bari bitabiriye iyi nama bagiye bagaragaza uburyarya bukomeye cyane. Ndakeka nta n'umwanzuro wigize uva muri iyi nama yabereye mu gihugu cya Uganda. Rero ku kababaro kenshi ndetse n'umujinya mwinshi, Generali Evariste Ndayishimiye yatangaje ati mureke iyi ntambara y'uburasirazuba bwa RDC tuyigire iy'akarere kuko nibyo mwashatse. Dore ko AFC M23 ishinjwa kuba ikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani ndetse n'ibindi bihugu bigera kuri 12. Iyi AFC M23 yatangaje ku mugaragaro ko yiteguye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Kudesha ponatangiye inshimira igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. AFC M23 ubwo yigaruraga umujyi wa Bukavu, umujyi wa mbere muri Sud Kivu ukaba umujyi wa kabiri mu ntara y'uburasirazuba bwa RDC, yatangaje ko yiteguye kwigarura umujyi wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariwo mujyi wa Uvira. Nyamara uyu mujyi AFC M23 imaze amezi 4 iwutakarizamo abasirikari. Ndakubwira diploma militaire AFC M23 yagiye ikora Kamanyora, yagiye ikora mu bice bya Kabare, Kavumu, ibice bya Katana, Kabamba, ibice nka Minembwe. Izi diploma militaire uribaza neza ko aba basirikare bagiye, aba n'ahandi bagiye baguye mu maboko y'igisirikare cy'abarundi, bakomeje kugaragaza ingufu zikomeye ndetse no gucunga uyu mujyi wa Uvira ushobora kuzaba imbarutso mu gihe AFC M23 yaba yawinjemo ku mirwano mu gihugu cy'u Burundi. Rero nta kindi navuga, nashimira igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyabashije gucunga uyu mujyi wa Uvira. Ndakeka AFC M23 iracyafite akazi ka diploma militaire, kuko diploma militaire zakozwe ni nyinshi kuruta nako ni nkeya kuruta izi zakorwa Pluto. Izi zakorwa nizo zaba nyinshi, kuko niteze yuko uyu mujyi wa Uvira AFC M23 idateze kuzapfa kuwinjiramo uko yiboneye mu gihe uyu mujyi uri gukontororwa n'igisirikare cya guverinoma y'Abarundi. Sasa rero reka tunyarukire ku myigaragambyo yabonetse mu gace ka Bijambo. Nubwo AFC M23 yagerageje kurasa bamwe mu banyamurenge baherere muri iki gice cya Bijambo muri axe ya Minembwe, ni abanyamurenge bagaragaje ko badashyigikiye ibiri kubera mu burasirazuba bwa RDC, ko ngo abana babo bamaze gushirira ku rugamba. Nyamara ngo abarasirwa kuri uru rugamba AFC M23 iba yabatwaye ku ngufu. Rero aba baturage baje kuramukira ku myigaragambyo ikomeye cyane ku birindiro bya AFC M23 biherereye muri aka gace ka Bijambo muri axe ya Minembwe, ngo aho abaturage bamwe baje kuraswa kugira ngo iyi myigaragambyo ihoshwe. Ni amarira akomeye cyane. Reka mbabaze ikibazo namwe kandi muze kunsubiza muri comment. Ese ni ryari twigize tubona niba koko AFC M23 ishyigikiwe n'abaturage? Ni ryari twigize tubona abaturage b'uburasirazuba bwa RDC mu bice AFC M23 yigaruriye? Ni ryari twabonye aba baturage bamagana ubutegetsi bwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi bavuga yuko batabwishimiye cyangwa batabwifuza? Muze kunsubiza muri comment. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko abaturage bo babonye ubutegetsi bwa AFC M23 bububama hejuru, nuko
nuko rwose ubu butegetsi batigeze babwishimira na rimwe. Ni ubutegetsi bw'igitugu bwaje bububama hejuru magingo aya. Iyo baba babwishimiye tuba tubabona mu mihanda birirwa bigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, kuko bafite wenda bari kuba bafite uruvugiro rwa AFC M23 wari kwigaragambya nta cyari kuza kumubaho. Wenda mbere batinyaga kwigaragambya, wenda reka twemere muri ibyo bice bya Beni nawe kwigaragambya wenda katubyemera biracyari mu maboko y'igisirikare cya guverinoma ya RDC. Ariko se muri Goma nihe twari twabona abaturage bigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Bukavu se nihe twari twabibona? Ibi bita bitanga ishusho yuko nta muturage n'umwe wishimiye ubutegetsi bwa AFC M23 buri gukontorora kino gice cy'uburasirazuba bwa RDC muri access zigiye zitandukanye. Atwihuse cyane, reka turebere hamwe. Dufite iminota mike munyihanganira ariko turayikoresha uko bishobotse. Reka tunyarukire mu mujyi wa Goma muri iyi stade d'unité iherereye mu mujyi wa Goma. Nyamuna namwe mu makuru twamaje kugenda dutohoza. Iyi stade rero ikomeje kuberamo ubwicanyi bukomeye cyane ngo bukomeje gukorwa na AFC M23. Nyamuna ni amwe mu makuru aba yakomeje kugenda atugeraho, aho ngo rwose AFC M23 iri muri operation ikomeye cyane urugo ku rundi. Mu minsi yashize bari muri axe ya Virunga, ngo aho bakontorolaga urugo ku rundi, bagenda urugo ku rundi babaza ngo mufite abasore bangahe, papa wabo ari hehe. Ngo iyo basangaga uri umupapa ufite agatege nyamuna, ngo umusore wese uri guhera ku myaka 16 ngaho rwose urajyanwa muri stade d'unité iherereye mu mujyi wa Goma. Niba utemera kujoininga cyangwa ngo kwinjira igisirikare cya AFC M23 uri kwita wicwa ukambikwa imyenda y'igisirikare cya FDLR gikorera mu burasirazuba bwa RDC. Iki gisirikare gishinjwa kuba cyarasize gikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibyago bikomeye cyane nyamuna, ni ibyago bikomeye ku baturage batuye mu mujyi wa Goma. Uko bukeye nuko bwije abadamu ndetse n'abakobwa mu mujyi wa Goma bakomeje gutanga ibirego bikomeye cyane ko basaza babo n'abapapa babo bakomeje kuburirwa irengero ndetse n'ubuzima mu mujyi wa Goma. Aya namwe makuru akomeje kugenda atangazwa nyamuna. Nagomba ndi hano muri studio kugira ngo manipule. Murabizi neza ko umuryango Human Rights Watch mu minsi yatambutse wagiye utanga bino birego, umuryango MONUSCO wagiye utanga bino birego, ndetse n'indi miryango yose ishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagiye itanga bino birego ko ubwicanyi mu mujyi wa Goma bukomeje gufata indi ntera, uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukomeje guhonyorwa mu mujyi wa Goma. Ibi ni birego byagiye bitangwa n'imiryango ishinzwe kwita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu haya mu mujyi wa Goma. Ntabwo ndi uwa mbere uje kubivuga nyamuna, nagomba nje kumanipera inkuru, mba mvuga inkuru iriho kandi yavuzwe igomba kugenda namwe ibageraho. Ni ubwicanyi ngo uko bukeye nuko bwije bukomeje kugenda bufata urundi rwego, kandi ngo ubu bwicanyi ntabwo buri mu mujyi wa Goma gusa, ahubwo nuko no mu mujyi wa Bukavu buri gufata indi ntera, no mu mujyi wa Bukavu. Gusa ntabwo ubwo mu mujyi wa Bukavu bumeze nk'ubwa hano mu mujyi wa Goma. Ngo ubwo mu mujyi wa Goma bwo burihariye, ngo ni urugo ku rundi nyamuna. Ni ibibazo bikomeye. Sasa rero reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabira amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe kandi mukomeze muhaye muronke nyamuna. Ni David mwenye mwiyekito, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, gusharinga, commentinga, asigaye dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambukano kuri Rwanda Media Group Plus. Muhaye muronke, mutangire icyumweru cyiza rwose kizababere ishyishya n'amahirwe mu mirimo igitandukanye mugiye mukora.